Kadorba rajong karat nongtung menta kasingi ka arphui tarik yayong arajar arphulai kalapli perdaya kasyat la kempong festival arajar arphulai ha kashnong ummat kabadai kawai na kishnong kibahap ha kithan kaput jong ka Meghalaya Assam. Ha kani kasingi pli lawan bansa ki da usamla rangba people thank you Presiden ka RBYF Central Body kum ukongsan Uba Vincent yang langkum usembut kongsan ha kecing don lang Presiden ka senjuk kirang pa shnong border area bar usiem karat nongtung. Haba keren ha kani kajing yalang kinong keren ki pensyai bakani ka festival kadai ka balaju penlong mana usnam hapo karat nongtung bat la penlong kum shibenta banwan ra e kajing sngujan bat ya teli hapreng ki kenhun chat penriu ki basa ha kini kithan kaput. Until Fuara into Islam. So a big thank you Kardom for the Karbi community, my friends. Okay, actually, Karbis we call for the people who belong, they are part and parcel of our Khasi community. And when we speak of the Mitir, then we say that they are the people who are really of the area of another state. I don't want to mention the states because I do not want to bring any kind of controversy. So I feel as by the very word being Karbis, I feel you are part and parcel of my community that is of the Khasi. And we have all those dancing pools, even in my place in Bayamar. We have all the pools, even right up to Maulai, where there are Karbi friends were dancing their religious festivals in these days. So thank you so much. What brings to my joy today is this. I will not take time. I will again sekarang nak kasih jadi cerita nak kasih lagi cerita akan diperlukan diberi Karbi. Actually, culture is of the heart. Land boundary is of the head. Culture is of the heart. There is no boundary when we speak of the culture. When we speak of anything, of our originalities, of our natural feelings, we have no boundary. And today, this Chatla Thongpong in Omar is a festival of the heart. We become friends. It is a joy which brings a kind of unity as human beings when we come to appreciate each other's culture. So this is the culture you have seen, Moilasa, you have seen a Karbis, you have seen the Tivas and everybody else. So my dear friends, Karibis, my giving you this piece of thought, I am not separating you with a boundary, but we are human beings of the heart. Bring together, this is a kind of bringing a unity. We may be in one state or the other, but as a community, socially, economically, educationally, actually, we are one humanity created by the same Creator. So thank you so much for your cooperation here. As I told my friends, I am coming for another purpose. I just want to survey spot survey of what is going on with education of Riboy district and Meghalaya here in the border areas. I have seen the schools. Some schools are from Assam and some schools are from Meghalaya. There's nothing. Education is education. Education is of the heart. Earlier we used to say, learn by heart, not by head. Learn by HEART. We will never forget. It becomes part and parcel of our life blood. And we have no enemies when we speak of the heart. There is no enemies. We have only friendship. Love is not by the head. Love is by the heart. So because of this, my friends, thank you so much for your coming here. Gini kita ay today if baro ya fing pai ba don bi thu inga don bi bom itu ra
Ngadai si bentahi ki babun ki perlu ke banga ong pi bende. Kumuno ta babu binsan de mensyuat heu. Mentu telah khamri tu. Uta babu binsan bahikai politik keluar ta headmaster jong ka senior basic school. Tau SI jong mangkorwat utau DI jong ka sora. Utau DMC jong ka riboy benta. But win charge jong ka. Kumi. Kaya ka mangin kwa banang ipi kalong penim ya kene ka culture. Ka culture ka don ka dia de bat kaniam. Om don kal. Lada kam don kaniam. Kaniam kam juyai na ka jabi. Kaniam ka yai da ka donu. Kaniam kam juyai da ka jing bisni. Kaniam bat ka culture ka yai da ka jing ij bat ka donu. Ta ai ba kane ka festival. Kani ka jingalum lang jupi kapan kan mau ya ke melalui no lada ka culture ka bagim lada ngidang im ya ka hadu menta ngim don kam badai wat kam keleng sodong banya hartal banya Taufik Usim Karan Nongtung Batumju na kalian jong ka RB Wayat Raj Nongtung Circle kadalong sisya ka ibu iping mentakasgi Kapat pau yang sungu keburam sia ubah black sotun bat kenhun di jongki kabat kilasem dia kalian dijam kabat kelipu iping ya kini ke festival dari cultural festival kabat pelong house dam arpo arpulai kabat pau yang keburam ya upayim syarab upayim ke hima karat nongtung Kaba laju khot yang ni haji por biswang dan akan mau ke sim nungkong ke bang wan yukjat hakani kaju kemadan kare usam arajan nreu bad nimat ya surok ke basnil ni poi hadu hamne hamadan bad ni bad tiduna bah kita partisipan kinong simpenta ki padba tiduna Dilentang kinong syat pagkato kani kinong tipkam jong kay hima lamay darat nongtong bad kasnong umat yase bad ngimton iparajan tundril dungi kipasa marjan dibagi jutre lang ngi dream lang sirta hakini kijaka kabangingi don hakitan blok 2 bagi jubna Andre kanik slam ngim ya im lang ngi juya khot belalang di khot belai ngi khot belai di ni trailang ni imlang ande apa kadang culture kata ka festival ande ka jingsat tenrai jong darat nongtong ngai bun ban ba ngim judan di bawah ni simenta bersaki bat banyak teman lang hakum kan ni gesgi ke para penyan dagarat nongtong ni para kowe ha gesgi bagi gesgi badap ngai tindu ya gisindu kirambas long bangong pelong gabi tenat gabi isongkun Kenang mabaro kinong snong jong ketigis snong kabalari hakmat imlang salam ngitip je kini ki area kum kata ke district area laikop bahang kini ki jaka ni suya dat ni suya so ngimdan su ke ngitip priu tip play larang ipej nanti ki priu ki bana bar jong kini ke jaka na bar jong district ni lasim kini ke jaka kalau ke way ke jaka ka bayi rumah rute Nimjui bakalan kecing stok Nimjui bakalan kecing eteli Handrai Nishu snow Bala penwandur hipat ba Kinong sok snong ha kani kisnong Ha kirai nyong tung bala kedispil ya Kilong kinong sok snong jibadat Ha pleng jo kijat bendung gofer Nga ayu kicat ajar kan kriu Ngai kamdan pun kita kiki barok Kalong tang ban penhe niya Balora ay kajing tempat jempra ha kajing snow na baro umlong uju na baro ngilong giju lese ngira song sup song shan ha po kani keceka ka bangidon hamno ngidon kami ka popularity ngidon kami bangimi sa kita ki media ngizang bangmi dapat keren na kajing apa ya pra ha kaimlang salang hanay kum ka RBYF Hadu kini isi ni musim lalong kunta. Ni ajan bagbaro kinong sosnong la bide ki karbi la bide ki tiwa la bide gino kita benreu. Naong ba ni salang ni imlang
tongin along kumbangilong. Badai along kata kamat kabangong syaki senjuk kirang basnong organize kabang compare invite ya barok aiba kani kala kampung festival kasat la kampung festival mentau sam alpu lai hadin ka jingsong khat jijungi naga kelam covid kat kendai ni ba alpu lai kan ka sin gong bangin sang mai pa nagarpat di senjuk kirang basnong karat nong tung Gong siki ba pelong ga bay tenat ong yu paim ba in song thai in spong but in one ha ka tay ka jing sat la kumpong kumukri jong garai kumukri jong ka hima unwan kumukri hadre ka responsibility ya ka kambaro sanya pat aki sinjok kirang basnong bakin pendep ngabat pawai ka puram ya ka sinjok bertumju iki samla jadi khar jonga naga hari boy federation but naga office jonga hima ka office jonga rai kaba kila penlong menne bangawan hampir kumno kan long kata ka festival ada yang bangayu kala per bak labak lagi tu Islam kibal dep ha kan ni Islam bermentang ngim sem la pengkut mentengim tay culture ngim sem la pengkut bagi orang ka sini deh, hande ka thong jungi ka seng RBF kalong ka jat benreu kan im, ladang ni khwain ha ka yo ka kot, ni saya ka sap, kai ka bau blai la ai hangi, ki benreu ha po ka slap pertai, ngai ni phai ki por mandai, ni bangi im ha ki sik, ni snai ki im sik, ni carry ka pulawin jungi, lagi sik ka bangyong ta ka kemar, but ni sandro ya kita gideng lado bangyong panana plan dagi se batum jo ki pori prosben dagi se nado ki por mandai culture jungi ke tradition jungi ni ra im lang bagi se ban ni jui ya ki plum ni jui ya ka sang ni jui ya ke paron ban ni jui ki slia kisna dagi se ni ong ba upai jonga ulah thumsik angkat kadaying jonga sedining jonga ulah thumi bisik kabang yong urnyai lese lalu si yong lane uskong lane terter ulah thum handre hai pa jonga yong bangalas nai ya kaying RCC building ngalas nai ki ying tin ngadon kami ki ding om yi ki sit thung su nama di pa jonga idun kam yang te usai beratung na kapai jonga kadao kalong ba yung ngan care mar ya kayi ngan bu fencing ya kayi hande ya kani kan cuk jonga pa ka generation jonga pa tang mga snaying na ka RCC nala care fencing pat na ki marsik hande ngala snal ka cement nala care ka cement kaman ka utility ka cimputan kam jung sik kanang ni kisni day by day kanang decrease kanang diarno kamu kayo si butung nagpay jonga wat mga kani juk mo menta ka generation mo menta ngamla mung ka mulabun palat no namal na penung kam tang bansan yaw ding lado bansan ang dalaso kekat na bansan kana bunung kelam mung ding lado jonga kamu ke utility ka cimputan kam jungi kisik kanang ni kisni kanang du no wan sakat pateng juga plastik apa ka beri nyo trap nyo skum rumju ana wan sakat pateng juga beri juga plastik ni ba wat ki tungkang kam di balik barya las napa di plastik kaskina ka bau blai wais ni kasap ka bau wais ni ki jaj bendreu kasi ki jaj bendreu karbi lalu ki mikir lalu ki tiwa ka bangin imbat ka nature bat ka perthai ka mariam bagi penunggang gisik nang mi giski nangja nang mi giski nangja badai alam sekamat niong balai ning sai no kasap jong ginong som snong jungi ki badai na po Kariboy district nilong ki tribal ki baong kita khar abluk jangli jangal ke pas din jita hai kau ni ha ni im bagi klau ni penunggang ni klau te gisik ki baring sna ai bagi tang bagim ngalek jelek keleng saudang bangajui wak ke airport Guwahati ke Bahajan ni bagi lagi one high
nagawawan jinwan ni ba kilasang tutun kamlu ya kilam shit but giwi tutun kam kibalasna gise but ni la perkai bergawai kira phajmat bagin tiu ya kasi ke airport turun sa Bangalore ana bilarung apo Bangalore airport penyui bagila penitenat ya ke Bangalore airport tang da gise Andre ni kilai kenhun the three tribal of the state Nyong lagi ki para Karbi lagi ni para Tiwa bang ki Khasi ki Bhai Jungi ni magasi Nyong imdan syu kayo ka we don't have a market if we have a skill to make something through bamboo Nyong there is no market kabangan ngan im so I need to shift my skill from this bamboo to another part Nyong in ya phai no banlit na sa way but they along takamat kasorkarinnya kalabu no ya kan National Bamboo Mission menda nilasang magtepat ya kan ni mission hapo ka state kung ka Meghalaya Bamboo Mission ngidang sa Assam Bamboo Mission ngidang ro kita ki MSME micro small medium industries entrepreneurship kamarang the ministry banabu ya ka foundation of MSME cluster baginuan sa ka state kan ay ka skill training in continue ka staff kabangi ki tribal ni don bansna mag-isip pati alo katagamat ngaong ata di kitsindu kirambas no lumlut ya kita ki palalok ki masyong basa hapo kani karat nongtung ya kasap kabagisnay kisya kasap kabagisnay ki plum kasap kabagisnay ki gino gisna kajingtan kamalale hada kirat nongtung kenang ba kani kanamri Andre kan pau bat sabar ke imlang salah bat kelembak ka pau itu ki kandan kayo anda dan kayo kamu ngisa kentiu ya kayo kot jong ka longing longsam jong ka snong ka thau bat kumju ru ya ka than khadu kharwai pat ya ka snong ki bahap hi habo ka rat nong tung hi bergowe ha kani ka por kalong kajing yi kabanadu kaklensin uklai terunut kajing mut yang berkat baro kakentin kabami nanga hakani kapor kalong mapadyang snu hayaki baro nadu gibahe gibakraw gibakrang aduh gilong kami gilong pa si sembelakan saya senrang aduh kibarit kibadon hak surok ke gidukan kitu inong sat kibadai kinong tung kikarang kikarbi kibang ngamla ban nyong dakum wepan namar kapor kamsa mapudyang snu hayaki gadu kodonut Bapak kajing pajong akalong balasay ru pinangan diyang. Menang penhecu ya kena kajing siya. Kapang kayim kapong kajing tu usim ray nentung yung ikalong. Ban penne pensa ya kariti kedustur balabu balasem mendai mentai unyiu kong ubarim ubaja nadu kulong kuma wat suwa kasarkar karen ni lalong ni kulong ya kene kedian sian ini kenang tungi dan sibun kirukom jengcat om tanggal kempong sajrat ni don sad mesti ni don sad kurut kubang ni don bon ya ngan sapersyang ban pendrung hari kesan jonga lesa ka wepat kala kampung bila ban penwi sibun ja itu katong sabawe itu katong ba masih makabayar ban kabakraw kalong ban pelong ya kariti ya kedusturun ya kekorsor ban pelong ya kajing syar kampung ban yo ya kajing long kawe kilong kajing long si teli ban penim pene pensa
ya ka jai penriu nung tung, ya ka rai nung tung, bat bara ki jai penriu ki badon haka. Belum kemah naik kaya ya tu ya tu. Ni kinong tung, ki kerwang, ki labang kinong pulut, ki baham merayang, ni along the way, pakilang bara. Hado ki paralok pergi juga ai ke siang mata ni along paralok ni suya perno tang baru komnya cinjai ki usan rangi kencai mereka rupam dari ki kudutul kacat ngalawang danu mene apa kacat la kempong nungtung la kacat lang bati berbiru kamper namar bakajo korukum sadung itu yang bersatuai mene penungtung rupa doang tajung satuai kabang akwa akan pelong ban penim ya kane kalong kom mangaong ya ki ngakwa ya kajilong kawe kom kajai benriu nungtung laki don hangno ngam don kano kajisnyo hanga malada don kiwe patki para nungtung siapa isi ya rakarain tung utim nungtung lane ya kalau ngandon jingke juga pli lala kajong disnya ngakot ngawer makin ai kajini terang kajini long kowe mangin pende persa ya kadisi kurutur kababu ubarim ubajah ulai sibun yaksi baro kibala pelai por kane kalong kajini rak jong ki kadono chon jong ki kepada kabur net wanyawan ya syat hamne bandu kanong sri kanong na kublai lu di sri